Menyambut bulan suci Ramadan, warga Utrecht, Belanda menghiasi sejumlah ruas jalan dengan dekorasi lampu berbentuk bulan sabit. Ini merupakan kali pertama dekorasi lampu berskala besar. Suasana Ramadan terasa berbeda, saudara, di kawasan Lombok, Utrecht, Belanda. Warga setempat bersama pelaku usaha menghiasi jalan dengan lampu dekoratif dan juga ornamen bulan sabit. Sejumlah warga mengaku ini merupakan pertama kalinya kawasan Utrecht dihiasi secara besar-besaran untuk bisa menyambut Ramadan. Dekorasi ini menjadi bentuk apresiasi bagi masyarakat yang tinggal dan juga bekerja di sana. Yeni ışıklandırma yaptık Ramazan'a özel. Bunu bütün esnaflarla birlikte yaptık. Önceki seneler hilalimiz vardı. Şimdilik de mahallede Ramazan ışıklandırmasını yaptık.